Sai, malo apito mo mea mai. Ko ngai ulu yo ngon fekau aki mo kolo ko tatakamotonga. Ko mahaki ko stu utarele mai kono api. Tanai tok hifope me ven polisi lue kiloto aki hono tengwa kakato mila mone masla no ngenga. Ko au tokta nakmain. Welcome to the kingdom of home ice. Sai. Bakot kolona le bakoe okutala autoi tongani. Na lava ke sivi akia ai misini uraki compressa ice. Sivi hono wa koe misini fanavao ice. Misini hono hoko koe misini tamate chem ice. Sai. Bakoe mea le vana hoko koe ki he tamsi ina e si ma umea e coronavirus. O kui whakapapalangi i he kaupalangi o matatao e toketa koe baby virus corona small little one. Ko iai, ko mo tolupe o mo talaa ke ngahi. Ulu yo ngongo ko wat me api fare mahaki mua ko fe ma peke mo mahanga fe hui ka doktari atureva. Sai, candidate fikatolo, tonga taponga fulu, ta lea mai. Haho fe hui pa ke lea mai peke lo life ambole more. Sai e takita main virus web. Good to bunga mea. Ai mahaki ko virus. Sai, ko mahaki foko ni ok pipi foki ai maman pa ko tala ai maman ka to nga ko mahako ni. Ka ko pipi ai mahaki ko ni ok pipi pe ya me touch to touch, hand to hand, mouth to mouth respiration. Feo I hoko? Ai ke live ya. Ai po record. Ka toki live. Feo I no hoko. Ke ngai whakamatala ko whekau aki koe pēr mo toko taha koe nei mau koe he vairasi. Me pehe whako test ne positivi. Kau ase he ngahi o peo ku test positivi he taimin. Negativi he taimin. Ka koe haha o lau ki ai e toke ta. Sai, na rakes ai fok ai misin compressa. Pēnei mau pe ia oku negativi. Kono uhinga he ne te ke utulolo ia. Na tesa ke reva ai misini kon misin fanavao ice. Na positivia. Kono uinga na fula he vao na fao kiloto. Pako misini faka osi leva na lava ke tesi aki. Na mau leva ia oku positivi plus negative AP L minus 6XYZ. Ko misini na lava ke ai. Pako faka tatai leva ai foi misini e tolu koni. Ok lava i ke mau ai baby small virus negative LU. Stop lying to the people. And we don't know what to say, but we all know that maybe the government is talking lie about us. And the boy we just talked right now, I just gave him a tobai and he said that he already eat and he wants something to eat. So I asked you the family to just bring the food to me. I'm the only one who go inside and give it to him. Is there any question? No further question. Okay. No more talking. Ko ia pe kutoi tala ke ta ngai whamatala whakahokat me whare mahaki. Whamore more pe. Contact me in my email number www.com.tongaicemorcorona@myhomeice. Love you all.